Baiwa Yasengi Biamon Biamon asoko bu mwingi sana uwetu yenga se Ruth ono tuachira somondo gorukwenga George ibane lya George ne company ya Yons una mwara abandi bakora bali bale side ya George ibane lya ino ande mwenda mwina alya am requested na mote na goja ikoje video ile live abantu mbara abende ko word from elsewhere igo abantu bona bali mutwana aba George abasani baye bonse batwa ruguru alias George omete they should be around bali abasani baye kinga kile church okay na muko baganya I think ayuka miwa mwe mugyo ko kale mogo ja mutwa o sawa sawa yewa ko baganya wakala yake yego sembo muro chuma yake Para que vaya, muy para hacer como el área, luego que está, I don't know esto, muy para hacer que kore mukya kabaka oyo bija ni mate video ro ya kore abali bawe ta se video eta kurma ya bawe to se video awo kala kala eta ma ya video ni mutuna oyo to ma ya okay amu karansa ayo ma to gale ayo ma to gale queremos esperanza oyo tulia akoro kwa Nelson Momai da tokia watu mwana chikora la chiane abana bane abachokoro aba amate bonse na bairi gotu arure ngora abantu tuarule isoe makweli kalibona chaka esara tonga dam no mongi noye karabanyo ro mwana bakaba batanga ne bakora makweli na ende ya sara tabanga oyora abeme ya na menya kale na kara ora ya no rarie iso ko kwano buya buaye no bobo buaye gotora ngainere iwa manene arabia kakiria na kira aso mabwa ya senge nchobio sibira sama wakaye akoro wanja kwa ya sato bigwe sege tabia Yesu ora mawa biamano ya korra ya nyangales go se Charles aba tere mabere kora champwana kaigo au kayo can give us one choir after that yule mgeni kutoka yule pastor kutoka Nairobi atatuletea neno la Mungu briefly, alafu tutaendelea na kipindi kingine. Nakuta nimesikia kuna kwaya inaitwa Nakuta kwaya ikiwa iko karibu sana kwa wimbo moja Nakuta kwa hiyo kura basta itakuwa nafasi yako.
Huyu akimaliza ni wewe. Achukua muda mfupi sana. Okay. Na utakwaya no kwaya egochiwatera twensi huna mure tokuruka mass choir. Na kitogotera, I am asking kindly, I am capable of making everybody in attendance to sing and sing very well. I'm carrying everybody go chigoro. Igoro na somo goke kerotura iko, I'll demonstrate exactly huna tura goke. Amatera ya working from 1 to 9 in all the fashions, Kiswahili fashion, Kiswahili fashion and English. Na kerotura kore, I'll affect them to you. Kitogotera, igomoko bwati yegetek. You will be tapping your feet on the ground, nodding your heads, or doing both in response to the rhythmic beat of the song. Kinda imokyo ko woro na poko na koimu kubunanga tera. In other words, mpege ndamo. Set the music. Get the instructions. Bakoligereriana kumubwatia buyabu nako genda through standing their feet on the ground, nodding their heads softly, or doing both in response to the rhythmic beat of the song. Kodangana bunegete kumura. Everybody. Yeso ochire naine. Yeso opeda somote. Point your two arms to heaven. Everybody, there you are. Change the button on your arms in the Morocco. Ayako bwate nebikone na amakunya bigenderete imeyenseye amarwaire amakweli encharendoro emebasokano yekipara omuburukano nekisebi uko waniokobe inyuma ya Yesu naire nasenseye mutoli abaye Marawe bikonense Nitoro togo chakwaye Matu wango na Point your two arms to heaven. Bagawachimaro. Change the button on your arm. Kuchakera wona gagito gendrete gotera moteri gakubuli musangerekano mugima uligere bikimana kubwate chisaini Swing your two arms in the air. You can walk and stand everybody.
mairuka ya maboka yo ni gaoka na kigimanga bono gatito tukaba no morembe inde otatigario kaime ya Kristo Yesu yora tutorie kurwa sayanga buna gaiga aya kusangere kaniga twensi atuko onsinesegi tito inagotimoka gorina umotoria chiche ato iego Ochire, otakwaye nangekore, onachiche, nachiche, gototoria. Ochire, otakwaye nangekore, awaminto bana baona ya ikirenga kingu nganyu musangerikano yukaranstega ibikulia rero elindo ikaransa igoro nase yo maboko ase tumanyete michande tayo ninjira turagoke nindemonstrate korugiga igana yo koreta sini niruka tugutigara ko babigenia sense ya everybody sense ya igoro neyo tora ikaranse butambe tito sarena ende yeso totori ekiagera no nyora tuatori Ochire, otakwaye nangekore, nachiche, gototolia. Chari wango gotolikira ya moito. Ochire, otakwaye nangekore, nachiche, gototolia. Ochire, otakwaye nangekore, onachiche, amen. Hallelujah church. Mungu na wabariki. I am sure na Mogania Matera, you don't look for me. I am the one to avail yourself to yourself and supply you with these materials at Chikoba SSMH family chain back where you have come from. Thank you. Buyamano sana Omotelia Marita, Bagatina Omotelia Marita, Bagatina sana. Ena hori ko na sumu kusanga kana boys because abantu ndabagata batanya opportunity. Yambiamono bwana Marita asoga hotel buya. Ona yana ko naita pasta kutoka Nairobi. Tunataka wa Mungu very briefly then tutaweza kuendelea. Karibuni sana pasta. Asante. Nawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Mimi nimefurahishwa na wimbo ambao huyo mzee ametuongoza na ingelikuwa ni vizuri tumshukuru kwa kumpigia makofi. Tumshukuru kwa kumpigia makofi kwa kutuongoza. Kuna sababu ya kuwa na furaha hata ingawa kuna sababu pia ya kuwa na huzuni wakati kama huu. Sababu ya kuwa na furaha ni kwamba Yesu alikuja mahali kama hapa siku zile alipokuwa duniani na akaona watu wakilia kwa sababu mpendwa wao alikuwa ameenda. Lakini Yesu aliwaambia maneno ambayo hata leo tukiyasoma hayo maneno yanatufanya tufurahi hata ingawa tuko na huzuni.
Yesu alisema, nitasoma tu kwa lugha ya Kimombo. Alisema katika kitabu cha Yohana mlango wa 11 kuanzia mstari wa 25. Jesus said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that. You are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Yesu aliwaambia kwamba mimi ndio mfufuko. Wale ambao wanaamini, wananiamini, hata ingawa watakufa hapa duniani, kuna siku ambayo watafufuka, na hiyo ndio sababu tunaweza kusherekea kwa wimbo kama hizo ambazo huyo mzee ametuongoza. Kwa majina naitwa Pastor Richard Munala. Nimetoka kanisa linaloitwa Mamlaka Hill Chapel kule Nairobi, na kijana wa Mama Trufena ambaye amelala huwa anashiriki nasi pale Mamlaka Hill Chapel. Mwalimu Mishael, tumebarikiwa sana kushirikiana na mwalimu kwa miaka mingi pale Mamlaka Hill Chapel. Amekuwa tu si mtu wa kuja kanisani, lakini amekuwa pia ni mtu ambaye anashirikiana nasi kuweza kutusaidia kuendeleza kanisa letu. Na kwa hivyo tukiwa hapa tukisherekea maisha ya Trufena, tunasherekea ile kazi ambayo aliyofanya ya kuweza kumleta kijana kama huyu duniani na kumuongoza mpaka wakati ule ambapo Mishael alipoanza kazi, akakumbuka kwamba ni muhimu sana yeye kuwa na ushirikiano na Bwana na pia kuwa na ushirikiano na kanisa la Bwana. Na kwa hivyo tunashukuru Mungu leo kwa sababu unaweza kusema tuko na sababu ya kusherehekea maisha ya mama ambaye amelala leo. Asante sana Mishael. Kwangu mimi sina mengi ila tu kuwakumbusha kwamba hiyo ufufuko ambao Yesu anaongea juu yake katika kitabu cha Yohana, anasema, He who believes in me, even though they die, yet they shall resurrect again. Kwa hivyo inaonekana anasema kwamba si ati kila mtu atafufuka na kuenda kuishi mbinguni. Ni wale tu ambao watamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Nimefurahi kuwa hapa na kusoma historia kidogo ya Mama Trufena na kuona kwamba alikuwa ni mtu ambaye aliyependa Yesu kama mwokozi wake, na akahudumu katika kanisa ambalo alihudumu kama mwanakwaya, na akahudumu pia vijijini kama community leader. Kwa hivyo alipeana vipawa zake zitumike na Mungu, na kwa hivyo naona watu wengi wamekuja kusherekea kwenda kwake kwa Bwana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hata tunapozidi kushirikiana pamoja, tunapozidi kuomboleza na tunapozidi kusherekea maisha ya mama huyu. Asante na Mungu awabariki. Kwaya Kebuse, it's your time. Yamana sana sasa meyo mabitu atangaso bochenu na watu hiwa tuirore kwa sababu ya afya yetu. When the nature calls, you have to do it.
wanawake wote tutatumia zile nyumba ziko huko kwa kanisa karibu na gate. Wanaume wote tutatumia hii gate ya mapati tuingie kwa hii nyumba. So tuchungane ndio mkutano uendelee salama. Wawachanu abangina tutumeke nyombe litoroche kanisa mataria abagaka tosoye ya machani maege itakia mabati tobwenere ekwaya sukamwina aria sukamwina agara nali coverage ye ko babwata biye sukaiga gocha yo mbale bakara America batete korra e program ye bune kogenda kogera nere covered on the spread bana sobo gale kwaye. Kebusa bune korwo liateka mutenene ngokana karate keino gocha liateka bune korwo. We have another choir from Bungoma, so nanyi msipange kwa huo wimbo.
Teka, where are you? Teka choir. Uneko choir from Pungoma. Tuko na marafiki kutoka Pungoma, nanyi mtakuja kwa wimbo wakati Teka imetoka. So kama mko na CD na simu, hata tutumie kwa kuwatolea wimbo. Hii kitoka Pungoma, nanyi mlete kama wimbo wenu, kwa tunatumia sana, hatuna USB device ama CD device. Kazi zetu zikiisha duniani na mwendo wetu ukamilike, tutanyakuliwa naye Mwokozi, twende kwetu juu mbinguni. Kazi zetu zikiisha duniani na mwendo wetu ukamilike, tutanyakuliwa naye Mwokozi, twende kwetu juu mbinguni. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia
juu mbinguni tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Kazi zetu zikiisha duniani, tutamuona Mkombozi kishuka chini kwa utukufu. Twende naye kwetu mbinguni. Kazi zetu zikiisha duniani, tutamuona Mkombozi kishuka chini utukufu. Twende naye kwetu mbinguni, tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Yatupasa tusimame, tukaze mwendo, tutangazeni neno lake Mungu duniani. Ushuhuda ndipo arudi. Yatupasa ndugu dada tusimame, tukaze mwendo, tutangazeni neno lake Mungu duniani. Ushuhuda ndipo arudi. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tepongoma Choir, your time to be on stage. Where are you? Good friends to our son church, where are you? If you are not around, ngoma ikitoka Siara mubwatie Siara gikoruo tonyoreye korukwanga Nyabisimba Choir gikoruo tonyoreye korukwanga naro tumogotero korukwanga Judy Richard gakoruo tonyoroyo korukwa Teresa Nyainda. So those two are individuals.
Na wasalimu wote hamjambo, salimiane kwa hewa. Sisi tunatoka Bungoma, tunashiriki Bungoma Town Church SDA. Tumekuja kiasi ya haja kwa sababu kuna mmoja ambaye ameachwa na mzazi wake, tunashiriki naye mahali pale. So tuliona si vyema waweze kuwa na ibada kama hii na sisi tukosekane. Ndiposa tumechukua nafasi ya kutoka Bungoma kuja mpaka mahali hapa ili tuweze kujumuika na nyinyi pamoja. Bwana asifiwe. Walio mbele ni Bungoma Town Church Choir, si wote, wengine wameachwa kwa sababu ya shughuli za hapa na pale. So tunawaomba tuweze kushirikiana pamoja, na tutakapoondoka tukirudi Mungu aweze kuwabariki sana. Kwa majina naitwa Paul Juguna, mbarikiwe. Nilishuka toka mbinguni, jiji lile la Yerusalemu, likiwa limebeba mapambo kama ni harusi tayari kumpokea mumewe. Kwanza nchi ya kwanza vyote vimekwisha kutoweka. Mbingu ya kwanza, nchi ya kwanza vyote vimekwisha kutoweka. Jiji lilishuka toka mbinguni, jiji lile la Yerusalemu, likiwa limebeba mapambo kama ni harusi tayari kumpokea mumewe. Mbingu ya kwanza, nchi ya kwanza vyote vimekwisha kutoweka. Mbingu ya kwanza, nchi ya kwanza vyote vimekwisha kutoweka. Inua macho tazama mbinguni, makao pamoja na wateule. Macho hayajaona wala sikio kusikia aliyoandaa Mungu. Ya jiji lile tutakanyaga katika jiji litokalo mbinguni, makao ya milele ya watakatifu, watakatifu waliokombolewa duniani. Tutazunguka kile kiti cha enzi, tukiimba wimbo wa wokovu wetu, milele Yesu akisimulia habari za ukombozi wetu. Tutakanyaga katika jiji litokalo mbinguni, makao ya milele ya watakatifu, watakatifu waliokombolewa duniani. Tutazunguka kile kiti cha enzi, tukiimba wimbo wa wokovu wetu, milele Yesu akisimulia habari za ukombozi wetu. Jijini mle hauishi, kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Yesu anasema tazama nafanya mambo, pasipo machozi pale, machozi pale, machozi pale. Mchana jijini mle hauishi, kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Yesu anasema tazama nafanya mambo kuwa mapya, pasipo machozi pale, machozi pale, machozi pale.
tutakanyaga katika jiji litokalo mbinguni, makao ya milele ya watakatifu, watakatifu waliokombolewa duniani. Tutazunguka kile kiti cha enzi, tukiimba wimbo wa wokovu wetu. Milele Yesu akisimulia habari za ukombozi wetu. Tutakanyaga katika jiji litokalo mbinguni, makao ya milele ya watakatifu, watakatifu waliokombolewa duniani. Tutazunguka kile kiti cha enzi, tukiimba wimbo wa wokovu wetu. Milele Yesu akisimulia habari za ukombozi wetu. Tutakanyaga katika jiji litokalo mbinguni, makao ya milele ya watakatifu, watakatifu waliokombolewa duniani. Tutazunguka kile kiti cha enzi, tukiimba wimbo wa wokovu wetu. Milele Yesu akisimulia habari za ukombozi wetu. Tutakanyaga katika jiji litokalo mbinguni, makao ya milele ya watakatifu, watakatifu waliokombolewa duniani. Tutazunguka kile kiti cha enzi, tukiimba wimbo wa wokovu wetu. Milele Yesu akisimulia habari za ukombozi wetu. Sierra, where are you? So nanyi mkitoka Bungoma team, please mkienda muende na salamu zetu, ingawa tunafarijiwa kiasi, lakini mtuambie wenye walikuwa hai wamewasalimia kwa salamu nyingi sana.
Nyabisimba ngo batuma tole twende programu ende. Nyabisimba South, where are you? Kuna Nyabisimba gukora ntorabeke break yake yo gotera totigari chindi bicho chira isato bali quest na babatere tugore programu ije gosoa tumara ko barangeria na kuwapumzisha milele. Rohoni pangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapokea na kuwapumzisha milele. Marita, redinere kwa wate nkonyegere kwa yetere please.
Biamono sana. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, ataondoa dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, ataondoa dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wote. Njoni kwangu. Nami nitawapokea na kuwapumzisha milele. Njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapokea na kuwapumzisha milele. Teresa Nyainda mbwato mogotera ga. Please, can you stand up? Bwaso gotera uko. Teresa Nyainda. Karabako na korosio kwabo. Kama yuko wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapokea na kuwapumzisha milele. Njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapokea na kuwapumzisha. Mokobora mogo twanjira turagende program era. Mokoba tumana ko ba time. So we have preserved your time as singing Chamatera. To answer by gas singing chia misconveniences, to call a semage. Oratika bon. Kaindi na o mukuratika korekara saga manya ukoria. Wa ngeto cha. Kandi ngeto cha watu. Au ngeto cha. Ndio maana asichukua ya chia teri ya sana. Kama ile kwaya kutoka Bungoma imeimba vizuri sana, na kwaya zingine wote wameimba vizuri. Kwa hivyo sasa tungependa ku recognize watu wachache hapa, tukingoja wale wanakwaya wajitayarishe. Niko na watu hapa tunaita uncles and aunts. Naonekana hapa ni kutoka upande wa akina Truvena. Ikiwa wako hapa wakuja hapa mbele kwa picha. Alikorwa sawa Truvena niroje na chianko ankiri na boko nyabereka ngo da chianko na chianti egendekera onko iwe kana kere ambo goja mutwa. Chianko chia abana ba Truvena I think. Ego onyambayo igorende ngambayo kali ngambayo ngaki. I've said you stand, come forward.
Dima yetu kuseka kina rokeke kusi. Oh, chia turben. Okay. Tiga bono chia agre chia turben. Oh, ya chia turben na ikiban. Ma gunchi olen. Bari baro. Bari baro ro chuang. Bari baro. Ichuango bari mungaterina. Bari mungaterina ichuino. Bari there is no harm. Go ichuo. Okay. Akara bago na weta ya risha. Kange timu iliko tombe team anali keruga na tombe team. Oh, abangina moke. Okay, abangina moke turuvera baikire babare babere alao mimba eri baba tokwani sauli babere bale acha geiro yo tosinyaine abantu bamuntu banyasaye mbuyamule mwezi yamule naende intuna bangina makaturubena lero noekeganikia enotora makweli na makoro abaire pole sana abageni baturubena mbuyamule naende turubena noyone ayane ujitaiza nisigo Mbiamono koreka bangira ba kirwe bicha mbiamono odi kerega cousin is to mom. Okay, igo tombe timu ichera limo tombe timu inu chumuna morego mwezi. Abami toko tombe njo bono nari keruga iga. Bono tombe timu inu chumwezi tombe timu korso turben. Bando bonsi baru tombe riege chule ons pinchwa. Ane ntubuga ati bakalinde njo. Paka baate pa chikasen chito kor baba kenga bonsi babo Isaya ni baroje nchu. Nindo je paka bali mube skuru yane mwezi nchu. Ikiara ntombe. Tumalise. Kurumurako mwezi nyumoro kam. Nindo je baba tom kurumurako nchu. Tumalise. Njumwezi. Julioka. You know what the speak? Just come. Mwezi. Beka bono kuja mwa bicha ne video nerali. Okay, ababons na bamu abaturubena in short. Na bamu abaturubena barwe ke yoro kere ke chule bande morako bande mang. Ntagete to mukia mwa ko yoro to saliuti bali tore ba mura mwa. Thank you, Karans. Amura mwa to tigale. Piamono. Tusko jange. Aba bambura ba mwabo na baswatu ba mwabo turubena. Take that photo. Take that photo. Piamono. Mtoto bwati kende to kwana. Bandu ba kwana mbavere Milika na Akenga. Igo Akenga jana. Piamono mwana muntu. Into gukwana mangana mange mwana muntu ni gara iraria tuisu gukwana igo turabokia magombo amangana abandi ugama yasana kurumambe kabono egento gio katwara goteba kienge nchen nena sobo kimabwaito akolinte tanga ni 15 ifunga 55 ntochi kubulia makweli na makweli use na yoko wakwa okore tigo koboro igo turabwa makweli Yesu na abweta makweli akaswaya naenda akaboka akabwa makweli akatwali kibunguo
kiama kweli kurunsa naenda gatware kibungo kigoro nao tugucia yari gani abageni baturubena mbuya muri mwensi tiganya sawa siseni asogoika mwensi abana bane baturubena. I am there for you. Mumanyite position yenu bwone. Don't forget no mule bana bamwe baturubena chikamati cha turubena one speak pole sana tiganya saso seni naenda tubwate norokini atumumike na manyinga Yesu Kristo musese ni kumwenzi tiganya saba siseni. Thank you. Ndio marasana gatu arura abo ndobwate retirees bagakorera na turubena anya bari gaiga nabo bagochaga bari bagakorera na turubena retirees. Utukufu wake neno la Yesu ni taa ya miguu yangu, nitasimama katika vizazi vyote, nimeamua kutangaza neno hili, nina uwezo. Bari bagakorera na turubena na bwaba anya nando ndoro mwali gochera mwesiri moiga. Karibu sana. Biamona abarigani b'enyange ya Trufena Njini ongol kuchaso ni omambi ongundo wonegerbo machoge na wana kabenda KTDA kare na ndekere Trufena renge omokena limumurumu awole kolo ku John nero mongete ne kina mo introduce ko ja KTDA woneke na iwete ngorarire na wana bete no bobo bone sana ikiagara ntumanya ninga kintambe rende chinkale na retired wana renge manager yaye igo abana ba Truvena rorere n'abantu abanene ndekera muntu mogora komigasi okora abantu baye bari biga nabo wancha gwate bambuya na kotigasi ya maana bono ndatebe abana ba Truvena nga pole sana sogo sio mongno yo andi nyiri nga bwangu wana tokolyo muchanga gato bantu ba manyana gatumira birube bikega tukamukore muchango nanya komorama tukamange myadire lakini arorira abantu baye mbuya bale mwerende mulendeli masikani ya amamu mino igiara nere ndi wachengete mukabaika yongo teba na onde ya munainwe inche na basani bane na bantu bane igo na bongo teba pole sana moremereria makurino ari na nakonyora kiro muntu onyetara konyo nakonyore mambina tuwesi ntogendo asachi pole sana ndi mbye mwana sauti alibaga abairi abasani abamwachire litukolia rako bakirolia senyangi yomongi na Truvena kuambuka Nyang'au abakwa nyimbo mule elietangor gujafet bosire tuakora no mongi na Truvena KTDA Nyankoba kubwa monono magaka Charles Nyang'au aka Nyangaresi aba nabo barenge staff ya Nyangaresi na Truvena ndubate abanteraba tugatwara n'abakarani kurusino mwinali akoro pension maroko biero mukyo kwa bako igoro nenteraba uyo madam Alice senge nchoreta kwa be director na ndo staff karakira yo uyo kubadi guri Fred Ongoi no mukaranya matabe nenkoro suka George Mesa Nyakundi suka iga korumuturumesi Richard Isanda sukaiga George Orina sukaiga oyo James Kerabu oyo mwabo sawa oyo mwabo Nyangaresi na Nyangaresi akuru nyuma no Monteraba no oyo no maremu mukamu muru mwabo mbiyamano director njongo waba iri bantu Tiangomba kwani abasani ba Truvena korango mwensiga biamure titangani ngwiraneri pole gochase family yo mochio Nyang'au ekenyoro kions kieri goma asengenjo yo gosiria komong na Truvena
umong na turubena twale kumoroka buna mama gekwera kera twasoete company nero renge buna mama nero de guto directing tokora bono nainde ase keganja kie KDD Nyangoba saba korie gasbare koro kulive base ririkare nero renge treasurer chenarenga secretary yae ne chairman itarenge gaiga bono rende ayabeire togoire ne limbia manasi nyasa singenja mwanjeire okorire gaskuru company buyoru rorora tarwareti koika chinga kechiga garuete company buya agaso ase kanisa okorire mirimo yaya buya bono yaikeiro rwarire koikosirire bono togotebie family ngati gatoremererani gekoera kende gionsinge yo torakore amakweri arono ware bono nintu toragenda asachire ekegane irikorwasi torenkereki ng'aki tore arigani nintu ekero torarare enariri iswari rioka torebori ase bari tore moyo bono torabasabire family amaya noe mwanyora a lot of strains ekero mong'ina arwarete tiga nyasaba comfort nainda abaremi bono nainda nakwana korwa nsemo yabakarani naende timanyang'a ensemo yende ya retirees ba directors mbare maiga gose au bakorete na turubena gosa ba retire on that case on that odonya barororo bacha tukorera nigo igona ga pomo directors enseme ye factory naende orogongoro nuoruane omong'ina arenge very supportive naende arenge omokong'wa asobore mbwecha aseng'encha okoronde taiyo tiganganeria abairi mwensi ase mwarua monyare koirana buya naende monyare gosabira ninkeyeiga enyare gotwara chinguru naende enyare gotwara oboremu boetanetie mbera mbuya mono. Thank you. Thank you, madam, for your word of condolence to the family. So I want to announce this. I hope it's not for the wrong motive, but the right motive. Mbalo kanyara bagocho mokutano bali kwestie gari getere nchererwo elinde baitiri ibanyorire ya bwango batamenero kore na asemeringe ye gosuka elinde kore igendekia KCE 166W kwa boli boyesukie umeulizo usogeze hiyo gari kando kiasi ndio singine sipate nafasi ya kupita. So request endera abune ringa uno muraya ukore nseme yagocha porkap be ready for the eulogy erinde toenda nseme ende kubwati. Thank you. Biamana sana oyo mana ro request riga igo takete kogenda igo umugambi kichana allow me invite Mheshimiwa Nyambega because of time ndoje pastor ikirega iga onyore ngororo Mheshimiwa Nyambega na bale gocha for a word onyoro sawa karibu. Biamana manyakiro abana ba turufena kindu nyangalisi na tebire pole sana injemo manyite nguru kunyambega mose iwana akire ase familia nyangalisi kwa pole abamu abona abamintu kuliye gechura ngumbu tunasema pole pana nyangalisi pole sana ndugu yangu iwana cha nabataka request mongala onje ngenge kumnyakanda matanga mawawa igaba minto ekero kurigereria tuneza genderete abantu bamintu batunyurira abange sana amarura amange tigatutigire nyasaye abana bomong'ina nyasaye baseseni n'abajukuru bayo yatiekire koba ngedogeri turakora tigatumusomeri nyasaye nanda abaho baremu mugendere na maisha mulinde abajukuru baye abana baye bagenderere buya efamilia yaye egenderere nyasaye amutumuki n'obasemeri ogu niko gusaba gwitu
ase chikura chiri chiabete 2017 abaminto naboreti naende chiruta goeta tare diso mudinyonane Nyasaye kagotekia omucha kuborinde ase kirwa bya obuseneta bwa Nyamira epatiane ku UDA iyongo babori ase bwararo Nyasaye kara tukiri tukerio utosire mote okoboko tonyara libaga ntubwatekerangererio ntubwatekerenga tubwatera ntoga Nyamira okuna gusaba gwane ntariko sabi program naende iwanko leiga oyo minto nyambati yakwani na reta ikega ya elize igaba ntebimba taipore takunyara gwikana plan dibocho umige kirake igotebire mushimuga nyambati gabana abantu abana bamwabo abantu abana baminto nera tayire po igo akimajira ngepere yari yasaba seni nano ndemire tiro ndabiri muri ngori kiribuinya ngo kirunde nanje nari ngori kiribuisana biamon akimoko ila nilio mheshimiwa Nyambaga Muse biamon sana asego ikana anda asoko mutomumya eguru bunere ga ko church group church JAJ group touch okay touch touch mold the pronounce bobe can you pronounce it properly touch mold aye uruwe yero na bego chabusia lakini ande bakora bana bwango paso ikirega iga tota ketuko kora chisa gara pasa ikire tatoko mo enough time uru binero akora kana te yo koboro montebi mbara na tigete baberenchera nabutokora tabono tosieke nabwo egere ekwaya litwasieka etere korwa pasta nabutoko era na marandio ntwatigere to mwana ko Judi anya ko robone group intwango ne group yaoga Judi garo mwana wo mohelio wose omakogo tyo turvena nere bo twaletre mutwa na ali asanyu omirakorwa na abasani baye tigabaje mutwa okore bana mbwango ake because iri randi tu aberete yake akororo everybody are Mishael and friends plus relatives also na ina mo choi akaro ya kole everybody modu ane ya jude igo mwamaro lile na rote ni nawo anye kora na bogo jabwanga gara tukore kurwa Neno la Yesu ni taa ya miguu yangu, nitasimama katika vizazi vyote. Nimeamua kutangaza neno hilo, nina uwezo milele yote. Rafiki yangu, ukipata neno hilo, mambo yote yatakuwa shwari kwako. Amini leo, uwe kidete mfano, na utaona utukufu wake. Lakini neno linasimama, nimetambua neno hilo. Olio wage bija gukora mu kyoko baka sawa na mu wikaranza alafu Mishael and your group kwa sababu kuanzia hapa sasa tutatamatisha Neno la Yesu ni taa ya miguu yangu, nitasimama katika vizazi vyote. Nimeamua kutangaza neno hilo, nina uwezo milele yote. Rafiki yangu, ukipata neno hilo, mambo yote yatakuwa shwari kwako. Amini leo, uwe kidete mfano, na utaona utukufu wake. Neno la Yesu ni taa ya miguu yangu, nitasimama katika vizazi vyote. Nimeamua
nimeamua kutangaza neno hilo, nina uwezo milele. Wale walimu wanafundisha na Mishael, tafadhali nafasi yenu ndio hii, mkuje hapa mbele. Walimu wenye wanafundisha na Mishael and all groups from Nairobi. We are calling all groups from Nairobi. You can come in front. All those groups from Nairobi, those teachers, staff members for Mr. Michel, you are also welcome. Neno hilo lapata kunifariji katika shida, katika raha, linanitengenezea mapito yangu yananitoka safari. Naliamini neno hilo lake, asante Mungu kwa neno lako. Litang'aa moyoni mwangu, neno hilo lapata kunifariji katika shida, katika raha, linanitengenezea mapito yangu yananitoka safari. Naliamini neno hilo. Biamano, I would like to take this opportunity to thank you for coming and the whole congregation for sharing with us. I will start with different groups. I'll start with my in-laws from Embu. Mercy and Monene, come and say something. Good afternoon. You brought our roaring saints. Pole sana. Thank you. That is Mercy, the sister to my late wife. The next group, I would like to give it to Goodway. They'll tell you who they are and why they're here. Daktari. Wale ambao wamekuja kuomboleza na hii familia, tunapatia hii familia pole. Sisi ni marafiki wa mwalimu katika michezo ya kuigiza drama. Mwalimu ni mmoja wetu katika drama. Tuko na Nadwa na Goodway. Nadwa ni National Drama Welfare Association na Goodway ni Yagusi Drama Welfare Association. So pamoja sisi from the national office na our regional, our county drama welfare, tumekuja kuungana na mwalimu kwa ajili ya kumpatia pole, kwa ajili ya kumpatia mamake mpendwa. Mwalimu takupia pole na hebu mtegemee Mungu katika siku zote. Members, you can salute. Thank you. Okora. One word. Mpiapa unado. Kwa familia ya rafiki yetu Michel, niko hapa representing the National Drama Welfare Association. Michel is one of our very strong members, and I'm also representing friends from within and from without. Kwa ndugu yetu, najua huu ni wakati mzito, lakini sisi kama marafiki na waigizaji wenzako tuko na wewe na tunakuambia pole. Asante. Thank you, team. I would like to call Joshua. Joshua, I'm in a new station called Highridge, so we'll speak on behalf of Highridge Primary. Good afternoon. Okay, Mwalimu Mose tuliingia nayo kwa shule ya Highridge Primary, tukiwa sisi wote wa Kenya, tukiwa sisi wote walimu wa kiume. Na kwa huo mtu mchache ambaye nikaa na yeye, mtu ambaye ako na bidii na kazi yake, vile vile pia anajua kukaa na watu. Kunayo mengi ambayo nimejifunza kutoka kwake. Chenye nasema tu acha Mungu akaweza kuendelea kumpa uzima. Sisi kama staff ya Highridge tumekuletea pole, acha Mungu akaweza kusimama na wewe katika wakati mgumu. Asanteni.
Thank you, Mwalimu Joshua. The next team is Nairobi Primary. They can come this side, all of them. I think some of you have not introduced yourself. Michael Milanya from Nairobi Primary. Not only on behalf of the staff, but my friend Mose, tumekuja kusema pole sana. We have grown up together as neighbors. Our children have played together. And in this time, tumekuja tuombeleze pamoja. Kwa sababu ya haya, tuko na wenzetu ambao wametembea na sisi kuleta pole. Nitaomba wataje majina tu. Bwana asifiwe. Roslyn Lugalia, nilifunza na Mose Nairobi Primary. Currently I'm teaching at Milimani. Praise God. Monica Omondi, tumefunza na mwalimu Michelle Mose Nairobi Primary kwa miaka mingi. Mose, pokea pole kutoka Nairobi Primary. God is good. Doris kutoka Nairobi Primary, pia sisi tumekuja kusema pole. Okay, Bwana asifiwe. My name is Lois Karanja. Tumekuwa tukifundisha na Mr. Mose. Mr. Mose, to you and your family, we send our deep condolences. I have my little, where is Sami and Polycarp? Princess? Zawadi? You not speak, you just step one step in front. Here we have Eudora Zawadi Mose. This is my daughter. I have Princess Amani Mose. She's my daughter. I have Sami Makonde. And I have Polycarp Mayogi. This, at the moment, the children who are dear to me, and we are soldiering together in this. Now they have both lost their mommy and daddy, and now they have lost their grandmother. But it is well. You can go and sit. And lastly, I would like to call the Nairobi team, headed by Ken, to also introduce his team. Asante sana. Joanna Lilian Ankiri, James Breeze, and the others who are around, and you please come here. Caesar, and all the steering committee members. Esther Ogoro, I saw you here. Please come. I think as we wait for them, let me give those ones who are here to say Paul, to say their names and say Paul. Let's start with you. Abantu banyasaye mbyamure mwensi nkore ku Karen Okevi. Mishairi is my friend and is my in-law. Pole sana kwa family. Thank you. Wairera buya. Ora kujemima ke mto. Daughter in law to the late Birisi,
Mishaeli ni mdo wangu. Poleni sana kwa family. Wairire mwensuya. Zengo requesta Ugoro. Mishaeli ne brother in law yangu. Asante so much. Na bakwaniri mwesimbu yamore. Aseri etangoro kulilia na nkiri mwaniki. Togote apole ase family. Asante. Na bakwaniri ndi yamore mwezi. God is good and all the time. Nje nkoro kwa Marion Ankiri. Ngoteba pole sana to the family. Asante. Kianga secretary Josephat Onsongo nera bakwani. Wairire mwensimbu yamore. Amjambo nyote. Kwa niaba ya ile kamati kubwa ya Nairobi ambayo iliwezesha mipango yote kukamilika up to this time, tunashukuru sana. Kwa ile kamati ndogo led by Ken and Conan, mlikutana sana, Zoom meetings up to midnight. Thank you so much because vile inaonekana mipango iko sambamba, na wale wote ambao walisupport up to this time na wanaendelea kutoa, tunashukuru sana. Hatuna chochote cha kuwapatia, lakini we thank you from the bottom of our hearts. Thank you so much. Na bakwani bya mwezi Samari tango James Pirisi semeji wa Michelle pole. Tukubasabira omonene abagatense ekimba bakiaya baoboremu n'abaogosemeri gwakirambia mono ase bali banka abange n'abakurware batokonya elinde kuruberia muruberi oyo ande gwakirambia mono komiti yanka ase obotubwatesia ase implementation mbia mono mbali mwarware omonene abaira ni buya ande mbia mono ase gocha gosangana into mwana wasese pia mwana. Asante sana. Mbaro batanya roika no kubo mongino ogichana ara mioka segete na kiata garetia onale puchare dia kama na tale goika chocho kioma onale bongwe mirieri Charles Mwamba koru America Shadrack Bris na tayoga Savania Machani Colonel Shema Sese, Richard Vikeri, Alex Sisa, Edna, and Okoko Gerald. Okoko Gerald was supposed to be our chairman, but he was out of Nairobi, so he couldn't be able to come. Let me also take this opportunity to thank the steering committee and the small committee, executive committee, which was made up of the four of us for doing the coordination mpaka tumefikia penye tumefikia. Na mimi sasa wacha nipeleke rambi yangu kwa mzee Nyangares Charles kwa kupoteza mke wako. Nyangares Charles ulikuwa shule na yeye. That's maybe something that the children don't know. And then niambie watoto wake wale in-laws, pole sana kwa kupoteza mama. Hatutaki kuchukua muda mrefu. Tunataka kusema asante kwa wale ambao wametoa support yao kwa familia. Ndio sababu umeona tumefika penye tumefika, na tunaomba Mungu tutamaliza vile inatakikana. Asante sana kwa ninyi wote, mkienda muende safari njema. Agitogora nirie timu ya mono timu yetu yari bagarisa ene na nabora nyo batokonya tasa tambe sana igo bagotebanga bagotokonya tuwika na twa bashiri lakini tugwera ko bata such recognition stiyo mugambi utaracha na ande mbara bakungita mbata de komanyoka
Nungala ngeo yombo gwik. Okay, chuango lete Mr. Mayeka kwa ningana lima. Okay, mbia mono mobisa. Ncheri tangolo kwa Henry, Maonga, Iga Ninka, umwalimu Mishael, pole, ne family. Tuanya uruwake, lakini lende na waturamu. Kuna Nadwa na Udwe. Iga abunante nene iga. Kototari kumnya kama tanga ndandorora, lakini ntaraga ndo. Ntuare nge ni mantara ngelia omwa principal Mayeka. Abali bonse pibara asengenje yechinsa, tutageti ko Westinsa, program ere very tight. Enare ko ganinga kurwa seke omekelikia abali. Sekendi toko mnyako gochi ora asando smole. Ebe kupet, ebe nat asemole mogo tenega mo wefu. Egera toko ntogenda program ende. Abali bonse pibara asemole tenaiga mwake saluti. Mucha mwa bili bagari no dia bene. Kurwa seke mbekerikia union ya nat igonta etego tabanga toilet rama gomba itaiga asomo kyoga ko ara bali mumbara nainde asengenjo mwalimu Mishael ni maitino bate program ende ase jinse echi chengo kwana igonta neteke ombekia bali kekolonga Kenya National Union of Teachers une mu assistant treasurer Masaba branch. He got 9 to directly Magombaito. Umwalimu Mayeka. 1 minute, Mamaite. Even less than one I know. Thank you. Minto biyamol mo tumasiga. Ntiangolo kumayeka agoti. Nkage kanyare ngombwa. Tirangili bageri gote via misali ngapole. Asa okongu wa konyoride. Lakini yote tutigiri Nyasaye. Mayeka oyo gakabaire principal yeronge St Denis woni gango bulyaro bae musie rigo mawod eyere ngombwa otherwise gento na kolo kusaba basabera maya ni musabera maya linde matuka yawika ngombwa atesi otherwise nimbwate getoro kaiga igambe kaiga I said I was taking less than 1 minute. I hope I've achieved. Na mayana you have really achieved it. Frederick naye chuanga kaiga ukuana to deba ya tua konera karibu sana. Yamona silibaga ae familia yo mwaka Nyangares no mongina Trufena abairi n'abasani n'abakwani yo mugasobo no byamole naende byamono sana nagokire konyora libageri tate kuira chinga kichi chia bene litanga ni goteba pole ase sa familia ya Nyangares na mono umosani Dorothy na ndo yoro moiri pole nene sana sumo Nyangares ni familia asenge jo korara ku mongino yo nche nimo maite nesiro yarenge asenge nche sobo kore libwe mirimo yae yense na akorete mirimo seita ari girango kerare KTDA ngakiri to kinariria abaigori barenge bonse asobwa amasogo kini abana omwana tarenge omuibori omo omongino yo rarire nerore gotugundisa na togosogotera chitabia ari etundubari ngware wakora gosoria sawa kore gasi tenya saa mubikaga ya asenge njo nigarengo muntu gwingenjo ngakiri etundubari omochoko gore koba nabo mumanyete igo naende kerongo kwa naiga ni manyete ng'abantu bagirango nyetaria matanga aba mange ananga abari gochaga abange kurende narorera abande mbara kwania bayao na atebire pole bono icho ngokwana Frederick Nyanga umochere ntate kwirali bari tangani gotebia bari mibons becha mono bari bakonyorere ng'eri abo gwetere sako ya nyanko bangambu ya mono asenge njo mwang'ari baga matuko makega tukabwaterana twagorore sako yitu bono libageri nande nachire busiboino nonye tole sebiriro ng'anjere mba manyenga na nchero yo masi bari bakorigyo borai bwa gachuba koriginde gwetere chama ya ODM tintete kori mange taite kubaganelio botegererio buya ibipindi bia tigaire nabo igo mbaganelio morembe na twesti aso geto morembe aso mwako yo siasa tianya saba senie bia mona senge njogo ntegerera na inche senge nchunga mangana ya munakoba ngachere na inche ntige getoro kia ndege sinini asenge njogo sukia komora rorengo soka ba minto mo kuminga togo chatua ya guliba gatua kwana ewodi yeto ya gachuba era matanga gara mange tutaite kororanga tua minyokire
tuikang'e chinka chibwa tubukendu muneji na itutobe na barabu biyamona seli baga munya kerwa. Asante sana. Biamono tiari organize abaiga batenene alabu nkole rororo nge administration mugambira bogoja gocha director bad finder station banyoro na bago tenena uli bago kora na Dorothy naro aboranya taraika nare mwangeria tamutara oso ikire chikase ni chire chia Dorothy titaete gotoita ayo tigajiche bicha all cousins wake na Dorothy, all cousins, if you are there, come in front. Na wana ngoja na kora ngambara mbayo ani mwangira bo na kile ngoja na tebera mbayo lakini roja wambaro moje bwanga ake alitora save time. Neno la Yesu ni taa ya miguu yangu, nitasimama katika vizazi vyote. Nimeamua kutangaza neno hili, nina uwezo milele yote. Rafiki yangu, ukipata neno hilo, mambo yote yatakuwa shwari kwako. Amini leo, uwe kidete kwalo, na utaona utukufu wake. Neno la Yesu ni taa ya miguu yangu, nitasimama katika vizazi vyote. Nimeamua kutangaza neno hilo, nina uwezo milele yote. Rafiki yangu, ukipata neno hilo, mambo yote yatakuwa shwari kwako. Ukimaliza inue mkono, uwe kidete kwalo, na utaona utukufu wake. Lakini neno linasimama, nimetambua neno hilo, linaweza mambo yote. ukimaliza uinue mkono. Wakoli, okay. Amu karansa motige from both sides. Runkaga iga na korua ande iga. Babere batigarango. Chorango babere batigaraka iga. Oli mwake kiranya. Babere boka. Nae. Okay. Na wakwaniria wasani waturuwe na bwairire wataipole sasa natureiga ndetayo obwato bore muto tetemegete abaibuli batusireire tugochikorigereri gochimoino na gochimoineye twanyoranga ekoneye yachire na ekoneye yachire bono gaki ento morakore obeka amasabo ase omuji omukaya ndenya sate nene egere abarororo banakoenderera kobo ndurusira doyo tabita. Mungu ni mwema siku zote. Njoyongo kwana asamalieta ngoro kuwikista bwanya ega mukaya. Tata nere omumura manene wenyumbe iga yanyorera bokongu kamange. Mama mtenero tangete kurara somo choyo ndo tinganero okorete kebunguo kya makweli. Asigo bana abairi bonse tibare gasi tianko ne tianti nabana baminto. Asimo kogenda. Moto saberani omochioyo were no bokendu obonge nje nicho muise kwa maneno nyaega. Timbwati amange ogenda bi. Abasani bama maturubena koirere nande. Ukwana kweli kinyamwaya uibumbuki. Mama nero mukoti mwa baturubena. Iwana roto tena chikase ni nyingi sana gaiga. Lakini ensemo ya support ntwabe tense na ndeto igotagenda turierani tumanyane chikase ni twabe tense yabon. Wamo iwete ogoterna gaiga kuringana no mogani oyo is not very important. What is important is support.
Gomo igure. Women ministry terinaga asemurega women ministry bali mara korada na turben. Baroro women ministries you come forward for a bicha mobazo ta inu tu abasieria and turben ali kirega iganga na korada as women ministry. Igono chuga mwa kwe bicha bwango igayoka hakuna kuongea. Watu wa women ministry ni watu wa vitendo, hakuna kuongea. Sasa nyinyi pigwa picha huko, alafu msimame, yani mukae. Wale wote wa women ministry mukaribia hapa. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Piga picha. Msaada wangu Okay, mtaweza kaa tumemaliza. Kaeni. Asanteni sana. Ile grupu ya directors wa Pathfinder inaonekana wako mbali kidogo. Ningependa nimuite huyu mwenye muliita Ongaro. Where is Ongaro? Ongaro, nisikia na wewe unataka kutoroka kwingine. One word please. Biyamano munyakerugo abantu beri Goma enkayo mugaka Nyangares abana bao pole. Mongina trubena nero tokinia engakiye kuri mutrumesi aria. Njengo kweba nisimakori omoiri gocha. Yendo natenenera na senge njongo gaende function yende egesa kweke ande rire ndirige ya mono. Evans makori ngobori aro borai bwagachobe ward igo najire ko batebinga kingo batepole manyanga na inje na bondo ndamo na inwe binto binde tete ko batumanga monte beri omweshimiwa Mirieli anse ko nareri etari ko kunga Mr Speaker sa because jendo jenga na to ko speaker ex county ya Nyamira anse kwera ngakia ko to manage county ya Nyamira. Ere binde tiato tigere tari aro jo ta Mr Speaker ninche gojikomata Mr Speaker igo tianze kwera toriginga ki tokobwatera na to Emirieli obo speaker wa Nyamira County 2022 kingo soka omweshimiwa monene women rep nera gotebanga nereta itekogenda ukurukunaomi lakini nentaragenda pole yane edibwe yemwe ande kitwale wetaria twanyore women rep orobisibono kurujerusha okogende function yo muasiri matiange ari magombo eskimu nero to onto manage busato cia pole yaye nere ngaigo manyanga na bare geti noyo ino no asomia no to kurangirio mwesimi wondo rawe women rep tigakwane ko bono nani mwira na nyuma mabori ngaki jerusha noyo ito ingi atarakora tojo tomotebi akore tiganya saba sesenie engakie iyo ningiche ko bakwanera muya mono na inje na tora sama beti gamba kwani mbia more mwenzi abana abachokoro batrufena ne familia ngima tigamba taipole asogo sirio mongina bunoyo ne kerere kenene lakini saa zingine na batogote atu ensi noro gendo tore ntutora mubwatie asa maria ta ankoro kuna umike mto mose seitoneri yabe lakini bwanere Goma bwanere magombo ward igo seitonere Goma ward nkori ginde kerogo kyo mama county gosobo women rep koru Nyamira county Tora tegara bono abangina ntete iga ometa abangina ntutoko ngaine kago sebono challenge teria sabangina boka igo bana ntete inga na intu yuti ntoregeti mori gereri morana na ki omorai ningo njente na inako independent arama yanene kebuli ya free sako Mupigie makofi.
Aya mbiamono korwagira mbirambi yaye mbiamono sana madam. Totegerane mbiamono sana. Okay, request ko ya re uerega totegerane request ko ya ruruga administration yo mo kwa bera pasta arandie alabu tumanya ko genderera alabu turusero ngori na batebire igo gokaendiri wono administration ni abagambe nabo mo kwa pasta genderera bagokora buna requestri stiri to genderera igo Pastor Alfred ibagade yao karibu sana. Tuogere magamano please. Tuogere. Abangina ko muranje. Abangina ryogine rino nyiwete. Abangina balia. Nkolera tore ko muranje karatiga siasa. Abatu bose twakira samatanga yo mungina turufena ngo bakwandine bwakire buya naende bangina muri wote bwakire buya kamwana kakabogoki arene mo karora kando tigatora arere litanga bono narenge goteba iga asenge ncho lire ndi gotoa morembe nande ntoganitie familia nyore okore miyuko bene kurwase lingana liya monene mwanenge wanjero murandi arandie einde chinkwana chimanya ngo chabadaye nauna inche na rolire nga esa ulirira liko turwania nande chinga kina chero chingo na buskachire narenge tebenga mtoto wabere ne familia bune kanisa tumekuwa pamoja na familia kama kanisa tumekuwa karibu nao tumewafariji na wale ambao mmekuja leo mmekuja kushuhudia ya kwamba haya yote yametendeka sio kwa familia ya Nyang'au peke yake bali kwa kila mtu ambaye ako hai kwa wakati huu. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii niseme ya kwamba familia nadhani mmefarijika. Na Mungu ataendelea kuwasimamisha, atawapa nguvu, msimame vema tena hiyo maisha ingine itaendelea. Kwa hivyo kwa unyenyekevu ningependa kuomba wale wachungaji wote ambao mko miongoni mwetu. Njooni mbele. Mseme tu majina. Wachungaji kama unatoka hata dhehebu lolote njooni. Na hii ionekane ya kwamba umekuja kufariji familia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono juu popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Poleni ambao mmempoteza mama Turufena. Turufena alikuwa ni rafiki yangu. Pole, ameenda. Kwa majina naitwa Reverend Timothy Kinyangi. Mimi ni mchungaji wa Nyangori PAG Church ng'ambo hii. Kwa niaba ya kanisa na niaba ya familia yangu nimelete pole zetu kwa ajili ya familia na Mungu akaweze kuwapa faraja zitokazo mbinguni. Mbarikiwe wote. Asante mchungaji. Abagana abanene n'abakwanira imbiya turi nonye turasukurera iyo mindu turuvena nje no murandi mochere seitundugura 3/4 of this meeting na bora nyore mbamanyite wana acha kurusengera asenge nchiyo mongina turuvena na ruto kinia yo bwana aba ngatara okorego soje tunubali contemporaries bara gotoka abara batanga turuvena na alengo monto urenge ngenchi ayo yo wechoka kugo kumia family pole abairi n'abasani pole abaya muna turuvena urarire matanga agato ichorerete kurakini Nyasaye utwanchire ona arago sabange nsese ngenche kwera yetari ata atari bakwe yorase meeting yeye
kiroyo mama nyenga Yesu tungu chale egere tu yaria ni ase gukare naka iganya sato seni seritaria Yesu yoro moborito gongor bichoya machero ngaga morandi osengera sengera district yele church bata mbia mono morandi. Sasa na anayeongea ni pastor wa district katika kanisa la SDA Rigoma, ambapo Trufena alikuwa anashiriki na alikuwa wangu katika kupeana mawaidha. Tulijuana kwa muda mfupi, lakini alikuwa mama wa manufaa zaidi. Tumempoteza mtu ambaye alikuwa mtu wa maana katika kanisa letu. Kwa hivyo pamoja nami ningependa pia niseme nimekuja kufarijia, kwa sababu huyo ni muumini katika kanisa langu moja katika eneo langu. Kwa hivyo mkiwa hapa na nyinyi pia wale ambao mmekuja wote, tushuhudie ya kwamba kifo kiko, na zaidi ya yote ukifa katika Bwana. Kuna maandishi yanayotoka katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 13 yanasema hivi: wamebarikiwa wafao katika nini? Wafao katika Bwana kutoka sasa, kwa maana matendo yao yatafanya nini? Yatawafuata, kwa sababu shida zote za dunia zimeisha. Wamepumzika wakiwa katika hali ya utulivu. Tuombe nimkaribishe mchungaji. Aishi milele. Baba wa mbinguni, tunasema ni asante kwa sababu umetuwezesha kama umati huu wote kuja hapa kushuhudia ya kwamba aliyekuwa mpendo wako mmoja ameondoka mbele yetu. Ni kwa sababu ya dhambi ndio sababu haya yote yanatendeka. Tunashuhudia ya kwamba sisi wote tumo njiani tunaelekea. Swali ni kwamba tutaelekea aje ama tutafikaje? Tunasema ni asante kwa sababu anayeondoka ametenda kazi iliyokuwa nzuri. Amemaliza safari na taji atafishwa wakati utakaporejesha ufalme wako mara ya pili. Tunapomkaribisha mnenaji, tunaomba Roho wako atuongoze, na zaidi ya yale yote ambayo atakayonena na kwetu sisi tulio hai yawe ni ya manufaa, ni ya kutusukuma sisi tuwe karibu na wewe, na siku yetu ikifika Baba tupate ya kwamba tutapumzika pamoja na wewe. Tunaomba haya machache ni katika jina safi la Yesu aliye mwombezi wetu. Ni wangapi wanakubali ni mchungaji anene na sisi? Tumishi, karibu. I request the family to stand up. Family tena. I don't know where Mzee Nyang'au amekaa. Okay. Wacha songe mbele kidogo. Umweke kiti akae mbele kidogo ya. Umegeregere kana skulusi. The reason why I'm making the family to stand bravery, I wanted them to see me well as I make a statement to their hearts. Personally, I know whom we have lost. I know Trufena was a pillar in this family. I know how Mom worked closely with Dad. You have lost a very important person. I must confess that.
murandia goteba nga goikate bekyo Mose, pole. Dorothy, pole with the rest of you. bana ba tulvena pole I even lack what to say, mangana kubero murandia goteba but I accept the reality. lakini familia nchira nanga monginorari Mzee Nyang'ao, mugaka nyangao you have lost your partner that loved you. wasiriri uyo wanjete I know how close you worked together. murandi namanyite buna mwatari tamo angana I want to pray for you before you preach because we need courage. murandi naigweta basabire tutaracha kokorania Let's pray. sabe Gracious, loving Father in heaven, specifically, I'm praying for this family. We know who Trubena was. She has gone ahead of us. I know, Lord, the devil may interfere with this family in our absence. I know how she could bring people together. And I even understand what was the test of Trubena. My Father, I'm praying for the children in advance so that you unite them. They have one voice of moving the family forward. I know how Trubena and Nyang'ao worked together very closely. That lady loved the husband. She has gone. We are burying her today, but Lord, we're asking you to give us comfort. As I give the message, I'm praying that, Lord, you open the hearts of the children so that this message finds room in their hearts. So saddening, yes, but there is hope after the resurrection. Thank you for all who have come, because they have come simply because they were connected with the Trubena in one way or another. My Father, give us calmness even as we listen to the sermon, for we pray this in Jesus' name. amen Amen. I could have gone straight to the sermon. Now you can get seated. murandia abara kogenda sukurandia But even around me, remember two important things. lakini gagusaba nga mumusaba omwanchira inyore ebintu bibere This woman who we are burying today, mukungu oyo tokoeni rero if I was to die ahead of her, nindirie pasita kwita karakwa I know what she could have spoken about me. kangana bamanya mangana turuvena akwa na iguru yahe And I know how much she could be close to my family. na indi na baru chibunara kuja kubase family yayanga muno But unfortunately, she has gone ahead. lakini nero utanganira But it reminds me when I was here as a district pastor, ngane iye ko munyulia kararenge gaga uno murandi oito Trubena was not a Christian. Let me say that. turuvena ngaki iko jetaranyo le batiso She was not. taringe But one day when we were doing a crusade near her home, ti tukelimo akero twale bakore crusade ya memorial she came to me and told me, Pastor, I need guests in my house. agacharima akamoto y'umurandi ng'abageni be crusade mwana When we went to her house kero wachete nyomba mwaye with a group of pastors, n'iguru y'abarandia we found she had cooked very delicious, bakanyora Meals. baronse endagire ngiya wonderful meals. endagire yo gukumi Pastors loved that food. abarandi abali bacheta mana pastor baganche endagire She iyi served the pastors very generous. nera akamenya kubabagire endagire biya And she said this statement. na inda agakwana na mangana aya You know, she told the guest pastors, agatebya abarandi bali barenga bari na crusade Pastors, let me tell you, abarandi anko batebya nde we love our pastor. pastor yonto mwanchete And because of his good influence, anda senge nchabwa to mu musomya I have decided to become a Christian. pastor na nchire koboyo moyo wa so Kristo And she was baptized. anda akabatizwa se crusade yeyo What do you say?
You know, this woman then became very strong in the church. mukungu yagamanya ko boyo bwengenchene nande wichingu chene nasikanisa. And no wonder, Karusi, that's why in the eulogy you specifically said she was a strong member of Memorial Seventh-day Adventist Church and a women ministry leader. Nakiyako garo yo mintu mwali mukirusu wate bangani garengo yo mobo asibali barenga abakungu asikanisa ya Memorial. This woman walked from the wall and she left the wall behind. She picked one important element to become a devoted Christian. She never left anything behind to remember about. The Memorial church members, you can testify. I know when I had taken my wife to the university, it is Trufena and Angiri stand up. I didn't ask them for money. But I found Ankiri and Trufena walk into my house there to tell me that, Pastor, we must look for school fees for your wife. I remember what the Trufena said in the house. Pastor, we are going to mobilize all women to give 600 each. And Angiri said he was to mobilize men to give 1,000 each. They were very joyful. That's why Dorothy and your siblings, I tell you, your mother, your late mother, let me tell you today, the reason why I have not come since he died. Your mother occupied a very important space in my heart. This is a woman who could call me openly. I will miss her calls. Ole sana. We are here to encourage you as we remember the goodness of this Christ. In that respect, allow me to call my wife to make a statement. Madam, because she told me I was in a mission somewhere, that's why I came late. But she told me you must come by through the house to pick me. That's why we came as a family. We're sorry for that. Pia manasalivaga family yo mwakanyangao n'abana baye na inshuti gandeta magombane abene asinka yaino aso siri umuntu na Trufena yo twanchite mono utwanchite no bwanchani bwere bwekene andonse ase ari gotonyora iga ari gotoricognize buna abana baye nando tokwani nelibera linene nimanyite nga asengencho ere gatigati yesamuni ngene ya mayo kanare gotebe doro tuno mise komanene bumo na Trufena maremani nimanyite nga liwa muri atigaira asenka yene linene. To lose a parent is very painful, but to lose a mother is more painful. I know what I'm saying. Lakini tuatigire Nyasaye abe gatigati yaino arete libera lina nasemare biamon. Togatara kule namba 64. Kondabe amona Yeso chikoli stari mwacha togatara kwa bara every. Kondabe amona Yeso
Kondabe amona Yeso twende. Kondabe amona Yeso ni amona namaya ase alanda de agoro tambe kondabe amona Yeso Mangana Maya Wantani Wala Uya Wankoni Wekejima. Father, give us the spirit of encouragement as we study your word. Umonene atoe chinkoro chubuya karto somalinga naliao. There are some depths that break down our hearts, Makweli nare agotu anyore chinkoro. but stand with us, family. Lakini tinene ne familia. In Jesus' name. Serietaria Yesu yoromo bolito. There is one verse I want for this gathering. Kibunga kama murandi abasomero musangiririkana. John chapter 16, verses 33. Yohana 16:33. I want the family to know this verse well. Family kibunga kene kino. The Bible says, Biblia bateba. I have told you these things Nabate Biblia manganaya. so that in me you may have peace. Eche elio imeyane monyoro marembe. In this world, Senseye you will have trouble. mtonyore mechando. Take a heart. Lakini remerelia. I have overcome the Na world. bwirense. It's a powerful scripture in the Bible. Neli ngana lirito asamaliko. What Jesus means to say here Kiye samineti asenganeye. is that we have to be serious with joy. Kawa tebanga ntolene kerenga gyokoba no mogoko. You know, when you are serious with something, you mean it. Maite kero urine kerenga gyo gokora kende yonsi igo bwaterere tyo. So it says, Tagoteba I have told you this thing. nabatebirie bintebi. There is nothing Jesus eat from his disciples. Entonkeyo yesa bisitukuba sabaro kikubaye. That's why he tells them, Naboteba I did not bring that I was going. Ngenge nkogenda nale. I could have told you. Kango nabatebia. There's nothing Jesus Entonkeyo Yesu could hide from his disciples. ababisete kuruwa saba He biwadubaye. even told them Nande nigagotanyo batebia. that this world Ingenseye is troublesome. ni yere nsiye mechando. So he tells them, Bona kobatebia he reveals it to them. owa gochoreria. I understand this world. Tebiga nsiye muri ninye manyetu. It has troubled me. Oye ya ntandire nche. And it has nailed me on the cross. Nainde beka yambiko musaraba. And it has buried me. Nainde ya ntindeka. What about you? Ngakilwe. Angeli, let me ask you a question. Who are you? Mbakangiri. Who are you Pastor kukubolia liswali. when you stand Ayenimo. side by side with Jesus? Ekero uwetene ni wera ngani Yesu ngakioro chorala lugano. I understand it. Yesu rago tebanga ninye manyete nseye buyanchi. It will trouble you. Ekene neba chanda. It will pain you. Neba mo mchando. And that's why I must prepare you. Nakiye kogera. Ayesa go tebana to arigani. Mose, I understand your family. You lost your wife. Waka muse. You lost your wife. Wasireti omongino. The other time I came again to your funeral at home. And pastor na jete senka. Your mother died. Nabono mamu rali. This world has not Enseye. Teraro ranga it has never spared you. Nonya na yete korreti mabera. This world does not spare anybody. Manyeti. It doesn't spare. Terigo gocharia. Jesus says, I know it very well. Yesu gago tebanga nchini. That's why he says, Nakiye kogera tebanga. in this world, Inga senseye. I have told you this thing, Na batebirie. so that you know Ere motie kigomaya. that in this world, Inga senseye. you only experience problems. Anyore michando yoka. By the way, Lakini yomanyete. there is no single person, Mondo toyense 100%, ora tebe Who is that? esemia who is hurt. ngani garo no mago. Nobody, Mondo tayo in one way or another, asenchere yo saseyende the world has asense
This world doesn't spare anyone. Not pastors, not elders, not church members, everybody, not even the world leaders. Those who have money, the world doesn't spare them neither. This world, Jesus says it. I have told you in advance, so that you understand. In this world, there is nothing that you can enjoy. You know, even Solomon says, oh yes, you say you are young people, and they want to have flesh of the world. Oh yes, enjoy it. But remember, a time is coming when you shall be accountable. So as much as there is room of enjoying this life, judgment is coming. So the world may deceive us to give us all the pressures, but at the same time, it wants to corner you and kill you in those pressures. And that's why the world is not friendly, especially to Christians. If the people are suffering most in Christians, because the devil has no business. Yes, with these Jews, that when you are a Christian, he has to be in and on you. He must sit in your home. And that's why the world is not a good place. If Jesus could have stopped it there, if he could have stopped on that statement, then the disciples could have told him, let us go with you. Because we have seen we cannot make it. But Jesus went further. He went further to tell them, but the goodness I have overcome. Hallelujah. Amen. You know, that's the statement that gives us a breathing space. I want to tell you the family. Young family. I want to give you one statement. Jesus has overcome the world. And he has overcome it for us. The antidote of this world, the remedy of the emptiness of this world, is controlled by the cross of Jesus. I want you to understand this. The cross of Jesus is the antidote that has neutralized the poison of this world. This world is so poisonous. But when we look at the cross, the poison is neutralized. And that's why even when our beloved ones die, and we see their bodies until we think all has become hopeless. But when you look at the cross, hope comes. And I want to make the last statement. To live a life in Christ, it means to fight. To fight the habits and the acts of sin, and also sin is temperamental, the humanness. Gloomy. You know, death causes gloomy. Sadness in our face. But when you live, when you deliberately decide to live the life of
That life removes all the temperaments of sin, the habits of sin, the gruminess of the world, and all the ingratitude, bitterness, and despair. That's the only hope we have in funerals. When we live in Jesus Christ, that life in Jesus, He tells us He will transport us into a better life. And because of that, it removes the gloominess, the despair, the bitterness, and what it has now what now replaces that? God says, be happy now. He brings happiness. Dorothy and your siblings. Jesus says, live in me. And at the moment you live in me, I will remove sadness, despair, and they shall replace it with happiness. Where does this happiness come from? The Bible says heaven is full of happiness. It is full of pure and holy happiness. The moment we begin to believe in Jesus, and as closer we move to heaven, heaven gives us a portion of it is happiness. And we shine as if we are not of the world. And let me tell you today, heaven doesn't want us to belong to the world, because it has already given us a glimpse of the portion of happiness. As much as the devil kills us and causes death among us, heaven still works with the children of heaven. It works with us. So can allow family walk with heaven, walk with Jesus. And the moment you do it, by and by, He shall give the portion of it this happiness. And tomorrow, you will smile again. Hallelujah. I wonder why after we lose parents, later on you find us smiling. It is because of the secret of that happiness. I want to give you that happiness. You accept it. You run with it because it defeats the despair of this life. May God bless you as we believe in that word, in Jesus' name. May God bless you. May God bless you. God bless you so much. God bless you. I want you now to move with your chair. We pray for you. Is there that song for the family? One stands only because of the climate change. Agatera byara kinyo diukuku mwansiro gendere diuku. Okay, mogyo gotera. Let me see one. Kubagenderete kumubako monene. Bakoligerelia na kumubwatia buyabu nako genda through stamping their feet on the ground, nodding their heads softly, or doing both in response to the rhythmic beat of this song. Kolangana bunegete kiye kumura. Everybody. Yeso chire naende. Yeso peda somote. Ochire koya wajire. Kwaye na mekore
kwaye nange kore ona chiche gototoya ayakobwate n'ebikone n'amakunya bigenderete imeyenseye amarwaire amakweri enchara endoro emibasakano y'ekipara omuburukano n'ekiseri uko waniokobe inyuma yaye yesu naire nasenseye butoli abaye Thank you so much. Amateria, watero kutobatere no kuyakoro nyankwera, angato banganyi kurwa guchia sensiego. Barenga mana jimota nganya sasi ni family. Do we pray for the family? Na saba sini, ninkoro go saba, karo mugambia kolire one thing. Mugambia korango very fast. Dia mana murandia sengencheri baga. Kiriwa ndade ukona igo angaba na bibi nyoro moikire mutua. Kuna watu rwera bari mwe moche. Kuna watu Ini kurmaina. Apa rai bari bibi nyoro wakarte yasna turbena. Turbena alenge tsara ya batara arwara. Anya muraiga, mutuga asubu ngomano murochelira. Uma tu berapa kara suwango, ini antara ada kebatnya yang ngomongin orangnya, obisia itaga koryo, so obisiana, akabero treasure ni matra ruara. Mora soma gari, umoga kam, jalau, nomor surat, ini mau akabero ngomongin manaka. Kaya mura minta wa kiri ko gina ko batumero bito biyo ko musira kaya ruarete utter negor maega sen chevicha dia mana mga kana sanga iten mengena kandu kire muana one na kurangeria ngakali aseringa ritu akarata asabari moko gendo raga niko soka buna naro imoteto koraigo nyakobwatero ngori for the sake of the love of this family ayogo jasiroli buna naro musubate makora maskania obekiga the family ko bakororire buno musani to register your image very well na nawe okora maskani go yori na itogo tenga makura matanga. Thank you muga dia mana aiga na turgana korregas ni matara arta sen chuburure internet tahu kara kalau kemudian cek tu asari teruga langgo mengaku yo dalam gua nanci langgo mengaku ayo ngaru kuliah cek buat sih terus tinggal ya tenang benar mengaku tenang sabar ayahu sing cuma katanya aku muka muka bicara karena wanda batin ini kurumutu muka kuliah cinta juga karabu nubutan karabu. Dua mana, umaga kamu aku main begini, mari aku, mau gina nawa kerja sistem beke, mau gina orang straight forward, straight to the point, lakini orang condemn ya, uno muano ya, ukonte ingo muano ne, amangana ringa babuya, naik bubuya, pengkoroi. Tayo sangkar karena buat mana senjo cepat tuh enggak, iko, bukan, ada arum, namanya Saya ni mualim na wande, wanang ko somwer, mualim na ino so si may nga aba sing chiwicha. Mualim wons, berwa sumo sangir ko na pakabo abisa niya ne. Oso kur may nga abu, aso huang ko mano, singin chumuro chiri ne. Mualim na mga wakay. Pero na mo abisa ko ino wagenda. Tinaw na may nga abu. Bra, mau sekiranya semua jaga warna ya mesti ni. Mau lancar singin cuk. Terus siaran dia mesti Madam Jane dengan ayah mayu kaiga dan masari mereka nya. Singin cili lah. Dia mana cili baga? Family na ba min tu achire ko ba ngora asengenje lire ya sarekire no toramo una balimu asengenje family ye ne bwata balimu
So ase ng'enche totabateneni ba take a photo with us. Twabaire ng'ora mbia mono. Yabana balimu salutiga wekanya yobwate kena omukuru mutwa musiseri wasenda Yesu. Balimu smwatumwa n'abarayi bakorije burayi nayo nimwe kimubekera ini kurumaya. Balimu batumwa ayondo benshi okorije burayi ubekera ini kurumaya. Oya kumate ngwato yotariyo kuburi yoto baliwo swatum na bwabo uko bayo mbegoria akwane oyo mutoma ejya kuriya nekyo akana tarabe kubutwali abona ataka tugenda sowango ya mono no turasa mabe iwarate na kwani hapa yomo director worogongoro musike Deft Mbagi ya tuara commitment chinda se moroche rero ichi mama ngana garamange urude pole ya nene asabale mibonsi besoni yaye amo nomo chie ubwo mwaka nyangau pole sana ya rude pole ya 500 otebire ubole miyobuya chugwana chinge dingo chitakese michelire uyo gutuma uyo toro kyawe no yakoriya kena to mwana uyo korigyo bochumwe bwaki tumasaba ase digidi ya OTM ya gorokwa kiribu mbanege sairo ya bwata magia danga tatu amagena ngole tare ane era ko kuboka sukari digidi ya OTM mojo mwebe momokonye tare nane mutinyo nane ndiya mono kiribu mbanege sairo angere moja 500 jingera sawa mchuma elibwebe kwesana no etora sama be tetokwa nga kwa ile bya yonkorwa pore gocha saba minto asingi cheke bokeke igona tomirwe no yokorigyo bwe musie ase achuba wode okorokwa Kennedy Osoro Otwori kwa mirire igawa tebanga ekero tare disi yona nora ike momoligererie elindo sinare ndi change segodi agachoba ndiamono nateba iyo gutuma igyakoriya igitoro Cosmas seitore matangiaya yonde kaberaiga itangani nato mheshimiwa kwa Dr. Nancy Onsongo okoriyo women rep wa Nyamira County ase kiama gyakanu nane familia iga wetera ase yo mito Nicholas Machoro yoro kawe MCA shilingi 500 jiko anda ase yo mito Michael. Alafu natoka katika Kisi School where Michael is a former student na najua wengi wetu wangefika hapa. Michael najua vile tunafanya, so the treasurer on behalf of the whole boys amesema watafanya vile wanafanya kawaida, so the 500 itaenda kwa Michael. Thank you so much. The next. Nainche tiangireri bageri koleta rambirambi yane asema akomoke turubena oyo urenge menta yane ekero omwana minta arase twari na nyuki turubena ache tumutangani omong'ina agasiba mama ekerete akaruchi bese nkagenda ari na nyuki eliogo kiriko mubora konyako ng'akere simi naiche naminyoka nareta ebe botuko nareta igo nasiririe mama makomoke urenge bono musani oyo ntoma yakoro kwa Edward Obwocha elieta linde one touch oyo okorigia ekero kiabo getutu masaba turubena igaringe nakoro Obwocha nainche tigandete rambirambi yo mheshimiwa Obwocha asa abantu bamito mwensi ne familia agoteba pole igaba held up asekanganere nabarenga igantoma onga 1500 chiko genda se erongoli 500 ngera lya machuma igo ateba chitaikijiri kianda momo koboko abakorere gas. Thank you. Next. Mwezi mbiyamore Pastor mbiyamona senge juko radio kuya
Kuna bakuruga bari bakurugina ino bari bakurugina ino kuri magasingi cyo musie ayo bari kuri magasingi cyo mange gati mwa magorera uri atumeke toro kyaye siringi 1000 yemo siringi 500 chama chuma. Asante. Mbia mono salibaga. Kwanza nganchire ndu pole yane asaba koyone. Abana bomo na trofena. Mishael na abana ba mino pole sana. Na ate bakoyone iga abana mbuate na abai gugocha ko gitauri. Elieta nkoro ku Joshua ondieki osemwaniki. Na ncheko bonde kirogo kyo kwa MCA gachuba. Bono rende chingaki chiriko chiraike ingachikura iganinka nona somali goma toleta none library toleta none dispensary to nyarego kini gachuba yetu narure pole bia mono. Bia mono asego toro kyo 1000. Thank you so much. Na bakwa na nche mbia more nche ena atomiro no mo director onyankoba ne skuru ya ne mora astobu ato mwana yomo rambi yaye no to yerwete ga ne skuru ya 1000. Na jina wako ni mbia more mwana to asamabi akama litangro kwa Evans akama oigo eli ndengoro kusongo ndene na sekero kyo wa musie kama independent erebo yane no mungno gotorecha yasa tokonye August 9 yasa karo wanja kwae mbiamo no mungnyo. Thank you so much. Yes. But to find the way station bra bashime wako ruga mabwati ngaro mushime wa mbiamo na seri baga abantu ba minto no ngono kyango ko mbiamo le mwensi mbiamo le baka magalana mbiamo na sengencho nyasato ribaga komena na sengencho muneye nche gonkoro ku aned nyakarali obaiwa wanegere kemera asa koro kunyambuga nko liginde kro kyabangina Nyamira County 2022 lakini lene ndala kwa na yane tigante wi pola se familia mwaka nyanga upole asengencho ko musire mwancho na nyina abana nima tenga liba gali abiri nene kero mungina talienka na tebire pole na ikenyorogyo nsina abate pole tianya saba gate aba obole mwasi kinga kieji cyo kendu na enda abae obole mubo isaine tingo kwana manga sengencho lili asalekire igonda dote abanga ekelele kyabangina mambingo bakerwas asengencho yotanga liba gali liro rasekro monto abuye sendo ya mabongo chikolige keloge kyabangina Nyamira County eto ko chokobolia sengencho bakale ruabeira for the last 10 years bravo bwamana igeranga tiatoche toka kola go implementation ye keloge kenebe ndonge abanyina batake kawaka abana youth abana abantu babare mav abantu bali bale widows singles batake ko gubyange keloge kera kerendete komorante ntomase ekero ko mutiyo nane elinya san konye mbakolera osenyamira mochaka osmaili igoro yekero kyabangina tigankolera abunte abegonde chama ya PPOK Progressive Party of Kenya alama ne touch yenya sawa sisenye ya mono ngoro mheshimiwa Victor. Thank you mheshimiwa Victor. Abantu baminto nona ajire kinyorire yamba kwani bya muri mwezi gaki na turasama be bono as a family na nje nganjire ndo mawamba ine kuja simule asenge nju twacha ko ba pole ige focus na asenu igonjo nada kurwa lichake ndiwe irangoli yane yeshiringi chiribu isana for just a family. Now, Pastor Nganchere, nani kwa maite ngango jaiga,
onkora rukunga inchi isitinta kan ono mwanare guy. I remember in this field again a family nere valia abaibuli basambitu Nairobi, if I remember na renge gaiga ngaire chintakana jirio yo moto konveke school e daktari na ngagire simondo twa mosometi kukamba agaita na university al today. Now nandere ero nganacha na tengu mwanare na ero kurukucherusa nyakundi ule agusa karina use alipera alikulia aga kansa akabune kokogoro. Now lakini family teri ko nyara taraga ende skuru paka today pastor igolende kimbwata mabera ga ndancha mwaka nete 5000 chiganeri aso skuru mbobe na korire gaki. So ngorunde chisinge chiru isano oyo Jerusa nyakundi again wende ko ende nyasumi and pastor entongire na akora gaki umai to sera nkwa aja sana wacha sana kororo bono njenga bora iyo sera na bongo okora lakini ane ngabora nga tingo kora egento kindi saidi yo sera ngabora nga abana mbale abaiboli basinyire kuris just 2500 abana bagenda wende day school. They are able to raise that. So jemona gankune nkoro swanya sera ebono lakini airera kuru igontu ama baga abana tumasabengima 325 kere secondary school yekwata baga saidi ya 7 abana batai kunya the principals will decide abana baga school baada ya 4 years banyo lemberemo kabaja kurusha butaka egende kinkero igo aba chief one principal pamata abana abo. So already the program started here to wakanire I think on mambia wakan tori school kine gaiga nando da kuboli management nga nonyega ige school yeye ne igore tonyore day school era bana ba banyori baga ba cheri go ma second school day elinde na baro banyoro obo semu baja ko family cheito na siasa rende kuboli nde korogo kyo chumbe wakitu tumasa imada ba min tombaro ba kwani ruga baba one touch mati one touch akati one touch kitutu lakini akanyoranga bugo tutu teri one touch bugo tutu wa kura to were bitugi igo ko to were bitugi ando to were bana one touch ya vere 110 ono injesuanya na to were bitugi na ni muma itenga na bitugo ile sawa sawa nyasa ka wancha ga kitare 9 nganchere ekamongo ja kubaretera immediately passaries for secondary school kitutu masawa yok nere terikuru passaries I'll bring it nando boivi chive secondary schools cha chevnandi will stop it nebi ndintokore amangana abantu ba complain igaiga nye bare ye koroswa basigisi bare tukurusiko baja okore mirimoga abantu ba mintombara mushima tiange go jaro jaga ninjende start question to him elinda abantu bakora ose bakowe contractor ga number 1 babe abantu bamintu kurwa kwanza kurigoma nande constituency yetu ndiamona sayo nande pole sana so kwa mangana ye family but allow me now to give the donation to you and that student lakini ndende tindi kweva ba pastor bane paso manare yayo konsavera uyo nare ya nero konsavera ndabakiro yo mushingeri bwemo bakorose gwicaye bwate sukari wose nongaki karara atiga sukari yikani usose nini karatiga kwaru sukari yekorekana nere mbiamo ya sabe na enu. Thank you. Madam. abana banyasaya bakena abana bakwani mbiamore mwensi mbiamore no yetora samabe family ya omosbati turufena mamo mino nero ndenda na nero gadide na kinire engaki arenge gokora emeremo ase kitundubari nari arenge gutangaza Kisumu nande nkora ngarenga asaba sani baje bona iga
nkunyako banganyira abange sana lakini mo kumya egekogera nyasaye namanyete miaka eri abaetemo kumenya na trufena mamo minoni garengo umuntu bwesigete umuntu bwate chinguru umuntu manyikanete ime yabo betutu engakiya echaye arenge gupimwa nengakiya echaye arenge echaye and she was a woman of substance igo tiganya sae mwake nyasaye ngambia mareka kwa rabandi bara baibuli bago sira barabake lakini age inwake nyasaye ngambia mono mugakanya ngao nyangaresi no mayete na sae na mayete na kiago cha kukulinda ibagari riri atigeri na mayete nga kiago cha kubekororo pasi ototebiriga iganga ayega sense yega na mangaro lakini kero tora mwitigero monene nyasaye tuwe atana ne amonene goko yense irorio nabo tokonyoro bolemu polibo ko rugoro egere tomenye aina yane gotia se family tiganya saya abaseseni na se abagetutu baito ntiri go etanga asege ko geramo manjete nimbwate inche na ruete foundation yobora yoboga bwa bangina kero na chaka korierol na korenta chibesa ebidio bituge bidia ayonda atebira atobora na inche dabina atobora gatobora kana arentire chibesa mugante bikara agende semo lakini bwana umubwate ni bwana escort card yeri mugota koranga na kiki arenge getangani na kiki arenge giakabire muye unchi dumweka mororenga ngai mogo chega kora chukura ino mokoreteki ino mubwate nigo chirase mibuko yaino lakini nengo sabana naki nyadi mwangete miake bikanje binto tebo banki ngigerare kango ebisime bina narenge korma kango biarete igere igere bitona narenge kora biat tebo banki abana roche kango mona na kodri nonyene kere ward nge wete igoro ya omo women rep mira igobano tiganya saya bakonye naenda abande rebuya kero gari tukeri mabanya lisi kacha no ade ate kiama kia Ford Kenya omokungu simba erinde nkore binto ngende ngehubo gabana tane kwara bakungu bogabana bona rende ko sagara ngenda akora ndo sierieta ntigeri gasibune na tigete ibisi kisumu ntiyabu na tigegesa na ade tigasomo kimendera tingo tigabuna bole igagaki mwara arengera lina ibona bombe kedi marioka egere nkore binde gekora tata bwanchire niya mono asayo nambende endo ngori nkorwa ngoro ngori ya 2000 lakini mondu seje irende 5000 omurambara ali bagokora emirimo ya gokoba mae olima turubana igaro musubatu minto monene gekora she was the age mate of my eldest sister igobona nabaromo banyirere bangakire my sister buya pastor nandi yamana senchiri yamana nyasaye ni ntare naye umuraibo district ko jamodu umuraibo district ngajara tenandoro yale murayo district tenandoro jadoro tingawaj apo wijana waraiba mino so njobo angobara Hello. Wicha, agasa from UN. Minto na ito buat obororo tigam bakwani buwere naende. Ase rieta ankoro kwa Dr. Gideon Moseti Nyakundi Kurumanga Bogetutu. Nganchere ngireta eke ya moyoka mbate uwe biyabo mongno yorarire mongno yekara jite gote na namangana yeta ese italia igatoka nga chinga kiechio ena arenga wasome skuru ya Kizi School tu arenga wasoma na Mishael kartu amanyana na Mishael tukawawa sani abanene naende karinaja kumanya omwana mwaba George tuwaba basani George agachaka ngure nyaruka yane nero morugioye ase goyo na asimugo chagaiga my mother-in-law gotoranga igontere ne krokio gavana Nyamira County
ningendrete kurigeria mang'ana nakoria chinse chisi kogoeta chinse chia Bongereza chinse chia Australia obokoria obuya bwa Nyagatari na inche nintagete county yaito ya Nyamira etwara obokoria obuya ningendrete gokonya Nyagatari yeto gocha kurumate kurumiriri kurumanga kurugekano nabaye mashini ye egopime enkoro ya 1.5 million na garia sinarenga matanga narure bonera mongnalis esani na baru na ba promise nje mbaye machine a cardiac monitor will cost 1.5 million dira gabantu baito bakwenda tanwek bapi merunka gaiga diva marende diva mana ini nche mbarore na ini nche mbaye machine inyagotere to uri goma gaiga ego pime nkoro ya 1.5 million na abasabire moto bwatesie ekiogora ribakore kuri bagetutu bantu bamanyete mbare ngoro singa kichare kuri maega our former MPs lakini chinga kichikire tokoreta mayinga maiya aranyare kuri Nyamira County abare Nyamira County ayerusi obobera senkoro abo tuhute Nyamira County eto wenere na ende wenere byare biri bigocho nyasaye tigaba siseni moyo mwana no atene ne korwaiga okoro Dr. Gideon Moseti nyakundu tareti so mutenyo nane komoranje mombo atisimo ngamagoro na batuberero ngori ane asiringi 5000 ndiyo mono aba administrator abo SP wa county national government yenye baraso mukutano kandi remote mutosericha katika senior for ambayo senior chief okay ogasi gacheto senior chief so senior wanya gocha umurayuri bwa station Hello. Nabakwane miyamole mwezi. Diamono asbasan nabairi. Abaikira so monyegoyo gabo como enero minto yo nyarego gago tonyora. Omugaka nyangares amane familia yae toko moengora. Asengenjo nyoru no monginoye. Ntwa babare bosiaiga ne district yeri goma amane station. Etware tre ngora yaita asenjira ya bene asoyo minto road. Oyora yomo bwe chimemba jerito igase district amone station abara yegere mugo nakogenda njekirare ko batebi nyuma totaraje bosiaiga bali bako nagosia mwale wanja abantu batamire bayarire etinga ya ino tigesi ko Jumatatu mpaka Ijumaa mwali baga abantu chi weekend bagende chikanisa cyaba abantu batobore chikanisa egento gyakabere abasani abale bosiaiga nabaraibe station yengima amona ne district igongo tebya baraibe district baimo kya mabako igoro egera mbako nyare gukwana bonse ndiamono igodoro tia barayabwo ase district yeri goma ba koire ngora na kubwa mono babere bagusanga naye ko bako ngobwa jagete oigachinga kiechiga igo ebago sabanga abo moremu asenga nalinde lyonse kuna kolengana kwalemire oigaita ikiyiga abara yabaiga mbabu atomoroberi lakini senga chiza jara igotora moe basa nyuma bara ibe station ekare bakwanire erina ituto isaranse igongo ari ni mwara ibe station erinde nera kwanire ngane elimo erinde tokoro yamole tiniko ba motambe murai mo director ito imukyo ko boko igoroiga piamono wono George Jua ababere Damaris Taya nerure koba lakini asengejo atayo choshi agoteki ibagari yaye
ase station yeto aba ko participate barenko wona nabonta getabara bali beste bali babwate report yeri basuke gocha bosia suka gocha bosia ora church telena kenyo mura yeto we station ngere li church passing oje inkeri damaris mura yeto we district tenena abo station yero ne district wono ngere doro tie pass tubu atia mangi biya mono so tuwates Still we are carrying a yanda go saru for the function. Good. So, Chief proceed kindly. Mbia mano aseri baga na inche boigo igona atenira so kurupole yane gucha se family ya Trubena no mogaka nyangau inche asamalieta Felix Bosire otu akorete gasi na Trubena engakiare nyankuba na beto bokarani asenga kiyu na ubali bambundu stegas ngakora na baro bwase myakene nkabatigo ngachenjio bogambi nkagendo bogambi naende buna nagende tego cyari rongo kolegasi Samburu ndo buno mo county registrar igona nche na akira igaso kurupole yane ase family yo mwaka Charles asogo sirili gono yo mwabo Trubena naende ase gaiga oiri bwane burobone gocho ekiagera Trubena kurwaria nyaikuru noyo minto igale my cousin kurwa mayogi igobono gocha kwa naiga igonacha uno moirio monene nacha uno yoba akorete na Trubena gasia senga kiyo igobono moigu nanche buno ndocha pastor yo no moiguone na inche keronto getanda igona akira sengencho nanyoranga oikandu Samburu njiche na inchendu pole yane ligere tosabere familia ligere bagendere gutwara molembe ase chinga kiba menyata senke mbuyamono mugambi mbuyamono naye ase ogoikira nimurobiri nimeshukuru sana na inche nkurwande rongori yane ga yeshilingi LBM mugambi ngomeke one statement sabere family. Okay, mbuyamono mupasta tubwa kyande family yaitu pole abana bairi baitu na abantu baminto bali mwacha matanga mbia mono simoko enda moenda bia ataka gutangaza naki Jumatano ndubwate Madaraka Day okorera bali murai mukuru seitaiga igome market yari aho mogo cho mwewe eshere because ntwana okora eshere emyaka yari etatu around yengo yakora tororo igo bali muranga iganyango ali muturumesi iri igoma inyore ibyo byonse bibira iga tome anoro litukeria Jumatano pastor ndiemo Namboli bons tora segeti totenne bali mwensi mara segeti tenena bali tokoro karemo na nsia bale mereria ba tanya kobora somo sangrikano sengenjo mwabeira baya bibiriro byo mongana Trubena tigamba boli mosuke ko rugitenti sukango munango change igatosabere family twensiamo na litora beka attention twens toske woja samaskani. Just move closer to sabere family. They need our warmth, but I get ready.
Ingane na ye boronge, nizara
Ete Govoro Seria Obomenyo Sengia Otame Toumera Nenge Wengia Sengia Otame Toumera Nenge Wengia Natotere Haria Sengegu Amate